Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe, bandiraɓe kalen dina men e pular, on calminama, on beltanama, on ñagama duwaw, kadi on ñagama yafuya. To gonɗon ene gonirɗon fof wiyata ko jaam Allah woni e moɗon. En calmini bandiraɓe e kuuɓal no kewnoɗen wadde e kala aljuma. Hande noon eɗen goni e kikiɗe alhamisa. Hande tan eɗen mbaɗana bandiraɓe no mbawnuɗen waɗande ɓe ni, nde wonno eɗen gandi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wonko haali e deftere mum. En kalino jaɓoyoɓe talki mumen ñalawma darga, hen ɗiɗoɓe en ñaguinomo woto Allah wattu en e mabɓe. Tataɓo o mbinoɗen yo Allah wattu en hen. Fedde tataɓere nde so ɓe dañi talki mabɓe holko jomiraɗo wiyata ɓe, en kalinoma en gartu hen wonde si tawi a yeehi to suratul fajr, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina wiya ɓen ɓe ganduɗa jaɓiri talki mumen juuɗe ñaame, golle mumen peewi, so tawi ɓe payi e mayde walla ɓe gimmitima ñalawma darga, holko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyata ɓe. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina wiya toon: ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina wiya: ya ayyatuha an-nafsul mutma, he ma fittandu hiɓidinondu to aduna to, wonde koko hawrata e am, gollunondu golle moƴƴe, gollunondu golle pewɗe. Ndun ɗon fittandude hande an on ɗon gollunoɗo ɓen ɗon golle, irji'i rutto ila rabbika fewde e jomma. A ruttima fewde e jomma, a ruttinoma gila aduna fewde e jomma e jamiroje makko. Radiyatan maradiya, ka belaɗo ko jomiraɗo hokkuma ko, kanko ne ko belaɗon. Joni noon fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Naat e jiyaɓe moƴƴuɓe, moƴƴinnoɓe ɓe woni annabaɓe e nelaɓe e julɓe moƴƴuɓe fofof. Naat e fedde maɓɓe he, an e maɓɓe fof. Wadkhuli jannati, onon fof naatuye e nder aljanna mo ganduɗa ko khalidina fiha abadan. Radiyallahu anhu wa radu anhu, dhalika liman khashiya rabbahu. Sahi to suratu nabai, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko niwi wonde on ɗon aljanna so tawi natama wona ko ina yalte ha abada, ko toon tan wonete, tampere ala te. Sababu nde holko saabi ɗum? ɓe kulno jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗo aduna ɗo, ɓe golli jamiroje, ɓe goppi kaɗe. Waɗene jomiraɗo subhanahu wa ta'ala welaɓe yoɓiɓe ndin ɗon jobdi, sababu nde koɓe kulno ɗum ko. Ɗum noon yo Allah wattu ɗum, yo Allah wattu en e ɓeɗo. En calmini, en jurima, en ñaguima duwaw, en neldi duwaw. To gonɗon ene gonirɗon fof, musidɗo mon Alhaji gorko Birkilane, yo Allah waɗan en jaam, jaam dow jaam less, jaam hakkude ɗo nden gonen hen. Aljuma mo tindiɗen o yo taw en e dow jaam, kala ko golla hen o jaɓana en, kala ko tata o yaafo en. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.